so ia le popole Aoao lava matutoi na me waia yo so ia le popole Aoao lava matutoi na me waia so ia le popole Aoao lava matutoi na me waia la male taiao sangi mai manu pelele la talo foi se wato foi na la mana utangata sei mala tu le talo le li poa imai me ai et tau mole aso so ia le popole Aoao lava matutoi na me waia yo so ia le popole Aoao lava matutoi na me waia Opine sunema le ana fe ai le profeta Lau masino poa tu yai masemola Antinunga la me pa Tau la valea Ai whanau mai ai le ba venga So ia le popole Aoao lava matutoi na me waia ia le popole Aoao lava matutoi na me waia so ia le popole Aoao lava matutoi na me waia Hallelujah. Ia le toa nei Aoao e toi o whalofa ma whaatalofa atu le tatou o nanga nei Aoao le suafa mauolunga lo loto lau tele o lo tatou li o Yesu Keriso. Ia ma loa fua i lau maua ia i le nei aso mata mo fie i lava i le lolo wao tau ia au aia pea au lofa o tatou tua. Nei ua tatou iai le whawawina o tatou po kalame e a wala au mai le tua ia le ua e sila mai fo i nei Aoao ia le ua ma se lua atu ma le sunga le Aoao ia VAIOUGA Usugafono Mafiti ia o le sunga le Aoao e malanga mai Wellingtoni ia o no nisi fo i o wha moenga ia e whaftai le tua na te tatala wanoa e whapenga o na mafutai fo i ma whailoa i malana au aunga ia o le vi inga sili leo le tua na ia por pesia VAIOUGA ni Aoao o le au warpo por lea ia langa e sao le leita le nana pio le vaenga lea e vai tu lo tanga to timu pio pole la le fataluina fo fonga le ia e vai tu lo foi o se me pusai se pole te le vaenga pole le soi fonga le nei foi vai tau pe soai pa por le car por le se me por por le car da foi mai se i fa for car ia le yo lo ye le tu o lo papel na fo i me tau mo leso ali la suma ia le ali e whaatalo whatu le tatou ainga nei Aoao ainga o whatuatua whanau pele le li ia i le au whainga luenga tofi le tua e masifoi ia o tatou ainga o le Global Kingdom TV ia o lau TV Cristiano ia e whaatalo whatu nei Aoao le swafa au le lei o Yesu Keriso Taitonu ia nei Aoao e le masania ia o se wanoa mai e le tua ia e whapena fo i o na whasoa ma tala noa
I lona le lei ma lona matautia. Mai se o mea sili, mea te tele. Ia ua ia tāpena mai ia saunia. Ia le soifua ma le olo tangata. Ia nei taia. Whapena fo i ona whatalofa atu I lunga o tātou YouTube channel. Ia mai se fo I lunga o tātou website. Ia le li. Mai se fo I lunga o tātou Facebook live. Ia ona ua whaisito a tele o tau. Ia ua lilo tua ia lau swafa I wa ai nei taia. Ia ai whamani a tele le atua ia nei taia au. Lea o nei au noa ma walunga. Ia o le atu ngā atu I lana au auna. Ia I whapena fo I ona saunia se te talo e amatai ngā ile o kalame whasoa ni tai au. Tātou talo. Le tō te male alo ma le ngāna pa ia. Ua san whiwhio mātou loto le nei tai au e tai mai soifua si o mātou tunu ua misfoi so mātou ola vai. Whaftai te leta mai lo amna eina o mātou tangata, mātou o ona. O mātou whewai o mātou fuafuanga Port Kalame le atua o lo langona o mātou loto o mātou whewai I lunga o ao o lofa o lau whio. E ui fo I le lo wān tau lo mātou tamai. Ia mātou te whatua tua ia te oe te pui lau whanau whatua tua I so se meo whewai ia. Le nei tai ao le atua whaftai le nei avanoa mātango whio o tā pena. Whenoi fo I le atua mlau ona nei. Ia wala foi le moli ina foi o se savali ia mele le foi wa ta pena yo mato la fai le malu tau le ia la fa na fa tutua mato te lo mato tangata le ia o ia yo mato tofi o mato tute o mai na bala wa yo mato tangata o na ia te oi tau la vola mato tu lunga ma sa vali fa tino tu sa malo fina ngana Mato whatonga ia te oe le nei Port Kalame ia por whatata noanga nei tai au. Tālo le atua whapa ia le mana o la waswafa Yesu Kiriso. Whauina le atua le mato tautala. Whau mato mafu whaunga e mese fōi o mato loto. Whau le aruatu ai lunga o le ea le atua o le nei Port Kalame. Whauina le whanongo longo I la tau o le amoa le avanoa e whanongo longo ai. Ia mato whaia lava nei mea uma I le nganga ma whamo lalo mato whape. O I mātone o ona I lea o ngai luma o lau whio. Tō maule vi inga ia te oi ta mā nei māso malawa o ai whāwawau. Ono Yesu te wiso lo mātou whaono. Amen. Amen. Ia, ia lea tua ni tai au, ata ia tui o sunga le li Aoao. Ia, e laua ua te afo I le vaenga lea. Ia, ka whai me whaaso le lora ni tai au. Ia, seifu manguia lau sunga le li Aoao riu. Tai lau sunga. Tai mo le atua le ua, maua nei Aoao ma le seli. Ia, kake lulu lima ima, tawhata alofa. Ia, le mafoi ona o mo le loto ma le anganga. Ia, ike su maima, tala mafoi au. Ia, walawa tatou ngā lulu e whina ngalo le atua. Ia, moni ia fionga le li. O manato le tua le manato I o tangata o ala o le tua ele o ala I o tangata aftai le li e ui lava o nisi o wha moe ia o ala o ta pena I le tua e whelo I eilana whanau ia ma whapena o na whawawina I pea le au nanga e ui le wawa mau ia I mea fo I o loo nopia iai ia whaftai le tua le ua ia ta pena le nita o mata no fie o le Nai te sila me lunga tātou screen, o le whaautuina lava lea o le whasoa, tali whasiri, ia po interview fo I o te hosting ai nisi fo I o tātou malu, When God Calls, pe wala au mai le tua, ia, e le I amataina la ka whasoa ni tae au lau sunga wai o, ia leila wari mo tō pāua, wai mua fo ia, Ka foi ngai ai se context o lo tangata ia e mai se foi ia le mai mo fa funga mai o se tato what to know ia e mai se o tato ainga o le Global Kingdom TV ia le lava ua sila mai se o tato ai ia le ua e la lati ngai ka ko studio ma ia e watu nea no te ai lo foi lo swafa ia mai se foi o se fatalo fatto ile mai mo mai se tato what to know ia vi ele tua la sunga mai
tai fo ile nei vano taua ia mis fo ilo amana io ni fo I fai nga malanga ia sa vali mai ia fai sin tatala ia fa fonga fo ile tu sa male le fo vai tau male vala wina fo I o fai ona o ia fo fonga le tu ai fa tino mo tanto o lang ia a o le fai es fam talanga o te mo mo no fa talo fa tu ile malo tanto o fa fonga le sunga I fa fenga mo la tu fitua te nane fo I le lo tanto tunu tanto u malava lo fa pe ona fa fonga mai fa na fa tutua ia po le ainga fo yo le tua I tanto o ta u o fa na o le tua fa talo fa tu ia te to I le sua fa manu malo tanto li fa o lo Yesu Kristo ia vi ia le o le ua mo ni ia no ia ai mo le fa sili lo sunga ile tai fo o ta por kalame ia o peon sila ia o lo ingon na VAIOUGA Usugafono Mafiti ia o te sau mai le nu o le fanga o le I savai ia o le fanga o le I fo I sa monga I savai ia o sio mato nu fa pele na ia e fai asi mamao li o sunga mai Tamete motu ia tamete motu ia po tamete fo tamete le tu ia ia o sio mato nu le na ia o fai ona o fai poipo ia o fai poipo toi fo I le tasi fo yo o alo le ainga santo ala I tonu sa fa to el fanga amen ia tamatai na tusi ia o le ala o ma fai poipo ia o fai fa nau ia vi ia le tu ila na fo tai le tu ila na fo ia misi fo yo se to lua la le lei ma se to lua fo tu le lei ia o fai ona ia fo ina e fo tu ina lo tangata o me moni ali ia lo sunga e tau te fiu lava vale fuoi ngalwe ale se no mal fo tu atina misi fo yo se tina le lei e tau fo ile lele il tatu langa o e li fa ya tatu fa se be ya li le tu ile la tu fo ila lango ma la tu pitola ia lo fa pe on tatu mo ai pe le ngalu fa tas ya tina ele ngata ya tina ya inga ya si le tina o le tu mo final o sunga ile after lo sunga VAIOUGA lo sunga le dia ia o le mai tau watu li o tamete le motu li ka me ki fai me mafai le ia ai si vai ngale te ua ngalo te o ia so no ia o se vai nga fa modelo sunga ia o se mato e kalisi o lo mato o nai foi Wellington ia o lo mato lo tu le kalisi Assembly of God tonu pitone I lo hat ia o lo o nai le sunga ile se mato foi au ia mayava oka mayava ia misposition fatua ia no fo mayava ia ila to io lo fa pe on fai male le ma moi ia te inga fo io sine fo tamai ma moi tono nga venga ia le tua ia o lo fa fonga me fo I nei Aoao ia fa te le lava I to talo ma se mato e kale si pele I lo hati pitone lo hat ia o lo su fo le sunga le mato fo au lango le sunga ia le lo fisao sene ia ta noa ia malfatua ia sema ia le ngata fo le sunga le fai au malo malo ia na yo mato matua ia fele ia ma tina ia fele la fonti fele ia amis fo le malo mato e kalisia ia na lo fa pe ona mato o nai ia fatta tali ile fio mai o le haleluya matar fatu ia te to so fa man malo Yesu Kristo amen lo sunga le si toi fa ilo mo ia le kalisia fa mo le o le Assembly of God I tonu o pitone ia I lo hat Wellington ile ilalo ile o le tupalangi la le mato le sunga ia ile afia ma sunga ia sunga ia ile lau na o la lo tete nga na o I mato se mato kalisia ia le ia le tua ma lo fa tai lo sunga ile ia le la vale no fo malama fu si tatu ai ia ngai ke ua e sa wali I se beala e kau make mai foi la sunga ia le ai fa tai le ua e fa le vai ia e au ma fo I mole ai ngole to ia mole no fu malama ia o a mai le sunga fa fe mai nga me se foi o le sunga li fa ia mole se fia le malo martina o lo o fa pe ona mato fa tasi nei ma se mato fa au sa va pe ona expression fatua
ia na mātou na whai malanga mai au kilangi nei ia awana fo ile lango ino le nei wha moi tono ia misi fo isia mātou missionary fo i whataro whatoi fo i sunga missionary tono whafonga mai le nei tai au ia po lai lava maalili al missionary o le faisi ele ka maalili ali ke makami ali ia salo po lai maalili missionary la le faisi lo wa tau ia manto ma ko mo ko se ele ki mo ele ngi fami ele ngi sabili ya io o la lo ka vili ya mai tai o le fia ia le ma ko mai ia pa wan me io le mal pui le o soi fo malo ina ia me la o ma se net soi fo ia o lo mato fatta se foi dai nei male sunga missionary ia o lo fa peona malanga mai fo ia wale lango ina la fo nei fa moi ia le o sunga le ko ke le va nga le tal ye mai fo ila sunga ma a fatalo fa tu tato ainga ia le li e o le mele ka fo nga si la fia o ko foi le mai la loa ese o ya malo si o lo ese malo si ka wa ko fai ke le ke bi ko ke a e mai lunga ngai ka me o le blues ia ina maloro si ama ai le fa to ila ila ngona foi o fia bale e la ngona ko pesia mato ia le ia au sunga i le o ia ia le wa fa tai foi la sunga le wa no fo malama fo si tato ainga ia ni tai au ia tu atu peale ne eva no la sunga se e fai lo fo ile ma fo ama fo le malanga mai ia ai se fo io le ai tonu mai fo i lo mai nei o kilani ni si fo ia ai ri ama treina fo ile a si fo io tu langa tapo kala ni tai au ia fa te la sunga ma ia mo le si la fia ia o le asona na fi sa va pe on fatino nai le whaunga ia po wha mai ai nai fo i tūlanga o le o langa tau whai ia le sa whaatino i nā nawhi le whaunga le angotus pa ia le la lalea le Samoan Assembly of God ia le sa whaatino i nai le tato ole i mangele ia le whaunga le anafi mulia ia le angana whaafitai ni eva noa tolu tausanga sa peo na nau e fatino ile nei vala au lo sunga mai e fainga tante le ona te ena se me o fa mai te le ngalo pa ia ro o ele o se loto tangata e ia o se mafu fau sa ia ai o me sa fa mai te mai le ngalo pa ia tu lunga e tau fai mele amen pe o la ngona na me moni fo isa fa tu ese mafu fau e fai le au ona o mafu fau fo i te le ame va ia le ngata o taimi ia va ai fo i tulanga o le fa so ale ainga yo wa tongi pili yo vai nga uma fa pena ia e pita ia ni ia e tau fo na fai mata o ile me o lo fa mai te mai le ngana pa ia e tau tu lunga fai a fai ia o le ngana pa ia la o fai mai fai ia o le ngana pa ia fo ina te fatino ina pa wa tato me fai o minoi fatino ia fa tai dai le tu le o tini le tu le o tin pa o le tu foi pe o ia le o tau nu o tau lau o fa mo pe nei la so na fi le ma que sta dia tu le tu sa mai fa se ia fa tai le o mai tau atu le tulanga le fa unga le au tu spa ia ma la tu spa ia le o le ale tulanga le sa fa o le sunga me se fo io misio o failonga i le tu le theology ia lo sunga vai ia on na file le fa u nailo o le biblical in bachelor biblical studies nala le sa fatino na fie por pa folio PA ia le o mai ona fatino le son nafi ia ele fengo fi ia e te miole malinge fo lo mata mai si o tang tu yo loto ma vainga o le pulu na ia ai faftaia ile tu o le o mai al fatino ina o le vainga le pe mai le bachelor in biblical studies pe no fatino le son nafi ia le lo sunga vai le sa ma o lo sunga e le fengo fie le tu banga le tawina
le foi va ia to le mai mo mai nisi o foi a unha nisi foi a unha tuspa ia e la to te la mona le tu langa le fai mo fie le o langa so e le fai mo fie fo ile ta wasa mai ile luata usanga pe a ia ole wa le nga le no ia e pe ona i se fia le Samoan Bible Studies ia ole a nga le tu Samoa ia le la sa mo se va no cha nga ia ole tu langa ole le fai mo fie ona pe ona tala no atu ia eu tute ia e foi lo fa so i tu langa o tupe wa mena ia me se foi io le amtangana e me se foi fatti no ino le o mai tu langa assignment o me fa pena ia e man tu foi me sco inga ia bo causa foi ma tu ala to ia la ga sa ole pu le deva tu ia tai le tu io le ana so mai pe ole tu le na la o ia tala ole faingata ia e leo se me fengo fi lana e ta fo nga e ina fo ila le vai no tu spa ia le wa mai e fai to ila sta ia e ta wa na mo le context ma vai no le o tal no e tu si vai va pena ina ia fe tau i mal ma fo e fai ya nga la ma na mi mai po le tu la no lo ma ia e fai ya ia io se tali le lo suma amen lo suma vai ole o nisi o luitau ai nisi o luitau le ngata i le tulanga le pili a onga tonu foi o le fa mai nisi o tamiti a onga sunga foi a onga o sunga i ulu a onga ona le o sauka ia fu tulanga le ai ua le sa e sa no o le anga pa ia na ia fa ma iteina ele ke ila ka ko ora ele ke tu la foi la sunga mai anga i le tu langa o no le anga pa ia pe fo io le ta utala le mitaya ina ua vala au mai le tua amen ila le manatu mo le la mona o no le sa ita o tu langa le o le anga pa ia la vasa ia fa ma ite ina tu langa le foi la weta o ni se luita ele fai mo fie foi la ile va ma tono la inga ia tu langa le tau singo fa nau se tu lo wa ia wa o tau malava ia il kai mi ka ke manga a fa pe fe ngal bueno e manga va mai e pa al me puro ri a se tu lo ia ai ole tu langa na ono le o la usa no ngale ole nga pa ia la va na ia fa mai teina po ala lu tau ole o langa o vina male ole ma nga ia ole si mele sa fa long longo ni si foi o na le to so se me a ka ko ke kinga inga e fa ma oni le to a fai foi la ole to na vala a winga oi a fai ole nga pa ia pe ona sa no le sunga ile ia o na ia fa ma ite ina tu la ngale nga winga la po a lu tau ole sa valinga ole langa o me fa tai lo sunga ma na ia telele le fa sili ona ole au tu le mai da matanga tele ya tono la ona ma pe o tele i fa ia fu se fa yunga tata ole winga lo fam talanga o leva na o fa longo ya o tu spaia o leva na o fa longo le ole a tu spaia la le no ori masalo pena se ono ana i fale vai mo lo fale masalo o fieta usanga tanga makala ku spaia la ki se pasia ia i rumor fa sale fa ida mo tu spaia ole winga fam talanga sa ye man natu ya cha o sa fa tu la loya ole winga na langa le matanga le na ole vala wina ele fa pe ke vala au mai lole tua sa o lo tu ai ai foi fete na inga ole loto maleng ole nganga matino amen e fete na inga i mafo fonga e fa tu la lo tato langa la foi kom foi mai ki apolo ye sianga ia por kalame ia awang i fa tu nu plan le tu yo tato langa on mele ya on tato man rama ia ya foi tato matala ia o la tau mawhai maiti a Apollo e wha e aua ne tau nuu por kalame le tua la wai ele tia Apollo por kalame le tua le lo uia o langa pe tala noia cha i le taimi la na o mafo fau o vai a ngotu spa ia fai fa unga o wa ia le tita tino ma o tala noa man malama sa ia manatu ia cha o fa pe
na o tangata e mafofau i fia. Hallelujah. O lo waia na langona sa fatu i lalo i lo mafofau. Se whaiunga ia tau. Na o tangata lai mafofau e fia alu e fia au le o lang. Ia pea ona ia le nei foi vai tau ma le soifonga nei. A fia insidia ia ke alu su e la fa insidia. A fia palama e ke alu su e fa palama. A fia fai au foi la ke alu su tu spaia. On be vaenga na sa va pe on fatu i lalo i lo mafofau. Ma le lilo ia tau. O mafofonga yo te apolo le tau fai au ane tau nuu le plana le atua i lo ola. Amen. Pela na ya wa wa tele a mafofonga o fite na i melo mafofonga pe la mena ko o fu wala vale anga pa ia so. Amen. O le singa ma na tu te le a sa ya ile fale to. Yeah. Wala vale anga pa ia so ni. O lo fai a onga na. Hallelujah. O lo fai a onga na wala vale anga pa ia o lo fai a onga nga e mai ale. Ai. Ina wa tono la onga ma o ina ia. O le pata ia nga pa ia. O le so ni me na o mo na ilo. Hallelujah. Na o mo na e ta pena ia. Amen. Ai le fa pe o so ku nga pa ia ka fa ka u. Ta fa le ai se study le se ben fa ia study la unga be fa pe na o so tu fa. Le ai. E so ni mai le nga pa ia. Ia ta ilo langa se lang ngona a o vaenga ia. Leu te tala no ia. O vaenga ia sa fa to la loia. Sa ta mo fa il dia polo. Au nei pa wa tala le nga ia la u le nga pa yo le tu so nya oi. Mula fa nga. Ai no o walu tu tono la mo tu spa. Ia ia ma fu anga na le no wo tu. Ia. Fite na ia u la ngona ma. Ai la le tasi o fa ia o nga sa malanga tu le mele fa ia. Oi fa ia na mtau. Ya o sitama fo i ole sunga fo i fa ia o ole. Stama ma se mato nu isa ba. Ya, a vilia tu lo la o le holo. O fa tu lo. Le la o so ko va kuska ki ko ka e vai. O walu lo le ye. O la tu lo le matata no fa mel fa ia o nga ja uso. O la no ele sa o ja ma le kuspa. Fai lo tali le fa la ko ki poko. O le ngolo ko ma ki poko. Kusa o le o le take time fo le o le o time le o nga. Yeah. A wafta fa la o po fa me. O la no ele sa o ile am tuspa. Ya, o nga fai sa o ile tali le o ka dia ko ile time le le o tano to. O fa nga tanga te fi a we alu ya o nga la am tuspa. Te ro o man le o nga ka kala me lo ma fo fa tali fa ya o nga na o me ja. Fa me tali fa ya o nga ja uso. Ele na o fai a we. Ele na o fai a o man o le tu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. E ke ro nga uma nga so mo dio ki po ko le no ma ko no wa mai le tali nga. Yeah. Pa wa nga le be na ma ko i mer tai lo la ngona mo ma fo fo. Pe melantala ele na o fai a o le ma lo le tu. On ma no le tu e amata mai tono ro ai. Amata mai tono le inga developing on ma lo le tu. Amen. Ele mfai ona e alu e fai de kalesia pa ele lo fai do ai. Hallelujah. Te tala mai ale na ona mafofonga. So se mea te via ia o ngalo malama tuspa yo. Tuspa ia o ina o tono la ngapen. Tuspa ia o ina la savali o la tu o la totala. Lo malama tuspa ia. O vai ngol tuspa ia na o mai lungo na te fai tau ia. Na se fa tale na o le fina ngalo le tu. Ai tango i malia mai la. Yo na e malama mai. Amen. Mana yo nga ki poko mai. E va fetai le tu ai le nava no ta wa me se fo i ole o mai o mai tonu al vai na le o sa fa malo si fo ina yo so a fai au da lo i se mato fai au malo lo malo me se mato fa fele. Yeah. Sa fa malo si fo ngai la o ngai ya re. Ai la kai lo fa ya pa ma ko ai fa fikia e lo ma fa. Ya ai ina o tala no mai lo le so le o to confirm i lo ma fa ya fa tuanga fo ya na yo so a ya mo fa pelo ya le ila o tau lo tu. Ya na lo wa ko ke lo eli ko lu asa tati. Yeah. Ke ri ko ki kilo fo na fa so. Ke ri ko ki kilo yo kai mi lo pisi ki ke mo fa ba. Ai mo ti fi vo ilo suma e tupu la fi filinga le o la te fa ya le tasi fo yo le jo lo ma to pito no le te ya.
O le taimi ana mautu e lau whiwhiringa o wha mawai mai roi le. I lau porkalame le sa whai le tio. Ia le. O le o lai whafonga mai le tua. Taimi ana mautu e lau tala le. O le watu au whai matua inga. O au fialu lau tu spai. O walu wha mawai mai le pule le matu. Se o nanga nasa whai matu porkalame sa. Le tio le hakmea. Ia, ona I langona na e whawhitai le tua. Ona e uia I se whatamala fo I le ia ai fo I manatu. E le leilo walu I le langona mai le tua. So o le si fo na vaenga mana ia te le ilo langona. Pe ona o ta ua le whaama I te le nganga pa ia. E leilo walu langa e ui o le ua tala noa mai le uso le mau mai e le uso le message le moa. E le na o le whaiwhau, e le na o whaiwhau mana o le tua. E le leila o inala na o mai lo ua nganga ma lo loto. O le whama I tere a le nganga pa ia eta. O uturo I lunga, whatu matoainga, o au le la au la. Whama vai mai le ila porkalame na sa whai le tio. Ia ai uturo I lunga ia ma. Whatu mulor fo mo le application e alwe tono. Pe o se amatanga le na o le, pe o na uta ua le whama I tere a nganga pa ia. Langa ai si sira mai mantua fo ele fi dau le nganga tangata ba ma le nganga o le ia ai au sira mai le tua ia le utate tu le mama ia le na no tu le ma fatino le tu lama tolu tau sanga ia sa fatino ia le o mai e ma ia le pe o santali na le suma te o mi te le tati ia le titi like whaftai lau sunga lea o wai o le nganga whaftai le tua ona o le ua o lau sunga o se sui mua lea o mantofu tato o nanga ele whapito I se aonga ia o se ekanisia po seisi lawa whaala potupotonga ia a leo te manatua ia talu lava ona a matatato o nanga ia o lau sunga le ua moi malai wafo ile moli mawina o le o langa o wina e mese o le anga le lei o le atua ele ngata ina ua whama ite le nganga pa ia I lo loto le asa e sa unoa I le tūranga lea ina ua ila ngona le wala aua le atua tūra ilo o sunga I lea wa le asa e sa unoa it's never too old never too late o le ale koe ngā age group lea sa e mori mawina I totonu o le aonga ia ai mai se fui o le tūranga lea ngai eisesi whailonga sa e ngalue momo ia le o le tūranga le sa e whau o le asonafi after ia pea o na sira fia fo I o tausanga I e tolu pe no taua tasi tausanga o certificate no e lua tausanga o diploma le lana mai el tausanga le teni tausanga I e lua ia tausanga la le tasi PA le na whauina I le tausanga nei ia pe o langona I o le whapea kai o kamakua inga o umana la ua o ngarkodis la au ke whapea ia o ubafone o langa o ngai o ngalo fut pinkala la kupa ia e whaftai le tua ia pe o le winga I o la tala o nai tina ia nei tina sa I tono la o ngai fitus fulu tausanga ia sa whau ulo na PA ia na ia fa solo mai lole ina isi fo io so ona ma na fatua fo ia le vala vale o le fitus fu mai ngai la lo limas fu talo la hatia na tangata I le vale o le fast food ngai le limas fu ia a to tele ia e lunga I le vale o le limas fu ngai to fitus fu to tele o le la tu se to la ia sa pe ia to fu lu la tu sa fa una la to PA la so nafi ia ma Berto di masa wina la to diploma. Ale age group lea I le los fulo mai lunga anga I fast food. Ole pe masalo ele to televis. Ia. Ale los fulo anga I to le lola I po. Ili o fulte mi la to ia bala. La foi la pe. Te tala no la vo I le to fa una le son nafi. Fa una le son nafi. Ia e tanto nunga o le tele lava o tausanga ia e so se koe ngā age group a le tatala ale wanoa Io, e tatala so sis
le foi la o fasisila ia fato a matala le o ngata so fo le ia fe poli to so fo ia la o tala la va terminei le pe fia palai e fa confirm langa foi la me ia yo ma fo mai tu le tu na fai le nga ia yo lo fifili o fifili nga la na o ni nga le to e fete na ia la fifili nga ia pe no ta o me la ta ia ai le temi la nga o malola le ia la fifili le o etalo to la o ma so mo mo le so mo Yeah. ai fatta la noa lo le mata mo mua o le live with the Holy Spirit. Oka. Wan ti dia ile lu le sua vai o lo ma fo fo mo o tono le o nga ai fatta la noa le live with the Holy Spirit. O fa no mo. Le nga no pa ia ile sitino. Ai ona la mona. Yeah. O fa oka. Ia na la mona ti nga fo ile nga no pa. Isau e na se ea il tato fa longo mani ai ya yo na lango na fa yo fa longo ya e fa tai la ngole o ia le sa fa mai te na lo so to no la ya le wa mata me ai fo ile Holy Spirit ile bata pu mo mo na o ye to no la o ida la pe da mo me ya le ma lo si e na o fa ti no ile ta pu ya ma se yo o ai fa ye le to ma lo faftai lo suma va yo ia le tu faftai fo mo le mau mata mo fi o le mata tia le ma le silsili ese o le tu e vala au le tu ia te oi e ia ma se me ko poli ya e pe o poli pese le kamale o suli le ka au wai ke po poli ya when God calls you don't worry e ke oli a oli ri pa ol me ale manga oli tu oli sta yo fai o tatu ia pe nga se vai nga fo le tatu te o sa vati fai me a le tu ana te fati no ina le ni ya fu fo mo le ta suma va yo sei o inisio fa ya o ma lo fa pena o na fa mai na fo il so fu a wala ta wino alon fa na o sa mo ya o suma fo pulea o ma ia mole no fo malama fo i o tatu ainga ile kolisi fo yo lo fa pena o na ta wina ilo su ia e to tele nei fa ya a to fo ini si o lo fa fo mai la tu si la fia ia pe ona si fo io le a nga la vai ai ale Samoan Bible Studies o lo fa pe o fa ulu ia ile o le pulea onga o lo pulea onga ia le sunga ia tusi la o pepetele o ia le o le pulea onga ia ma fa solo to le ile to tele o fa ia onga e pe ona ile sunga ia tanga lo sefo ia o le sunga fo ia i tamai walo ia mai Wellingtoni ia o foi nei o le sunga ia vise fata ia o le sunga ia famanu ina ni ngalo e tau ia ngo ia fai o nei fai a onga ia ai ia o le sunga ia sai foi la le sunga ia fatu tua ile amatanga minga la wa onga ia ai ile i fai ina la le sa ma vai foi sunga ia ona ia o sunga ia Desmond Kani ia o le sunga le o le fai a onga le o le fiti fiti intia ia ai e se fo ia kamasa o tamana kabanga ia ka ele minute mo mo le bo esa fai ai fa talite do la o wa tasile mele fe yo tele o tato wa taimia ia o le fo ia o tono fa le ia o lo ia fo la io o lo ia fo le suma ia Terry sai pani ia le sile fo ia onga ia Terry sai pani ia o le suma ia la fonga tisila si o fa ia onga ia ni ngalo te jau ni si fa ia onga suma ia o lo fa fonga me fo ia o ta sini muri ia pe afa pe o lo e mai tawina fo i o le ale moto tau ave ale la bua me se fo i o le kolisi o fa pe na ona o tawina ai mo le no sila fia fo i o tamam tenyo la bua fai fo wa alo ia te o ia le la fa manato to e sunga le lia wa
ele yo le moto tau ave lava o le tala I firangalo fai oi mai tala I firangalo le tu ya awa o le pe ya fu tala fu le Yesu fa mai wa sina se to le se o se ya o lo tu mai le va noa ya o mona mia ni e tala I firangalo le li ya ave ta ua ya ta te fia ta noa I se tasi le swafo Yesu Veta o stasi fia e talai ma fa la tele le malo le tu wa o me monia ye lo wa ye lo na paule o le mafu anga na laina na mai tanto fa na o le tu tanto te o talai le fina malo le tu amen fa o la ina nga mai tanga te to no fa tanga fa la tele le malo le tu ye pe o le vai na pe na fa si lo su Hallelujah. Ia. Sa mola tunu pele. Ia na wa sila mai lungo le tato screen nei tai au. Ia tusi na o taula ia ile fa so fo I male nisi fo I o tu langa o tato po kala me nei tai au. Ia wala wale suma fo le suma le li au. Ia VAIOUGA Usugafono Mafiti. Ia le la fa tau ina tu mo le tato ainga nei tai au. Ile Isaia na 5:5 lo fai poeono nga ile iwa. Ia o tausa ili ya Yehova manu o mawhai o na maua o ia. Ia o tau wala au ia te ia manu o lata mai o ia. Ia la fuai e lewa mi o leanga lo nala. Ma le tangata ang sala ia la fuai e ia o na manatu. A ia foi mai a Yehova o na alofa mai lea o ia te ia. Ia foi mai lo tatou o tua. Awa na te matua wha amanga luina. Awa o manatu e leo tau manatu. O wala e leo tau wala. Ua whetalai mai a Yehova. Awa e peo na sili o na maua lunga o le langi le lalangi. Ua wha peo na sili o na maua lunga o wala i o tau wala. Ma o manatu e sili i o tau manatu. Ia lea laua. Afia tu ale tatu si nisi fo yo saunoanga le sunga le li o o ni taia wale ta u fo le sunga ya VAIOUGA ia o na lava manatu le anga fa atua ye o na nga I le onga ia ai mase fo yo nisi o lu itau sa fa pena o na ye le tulanga o le masa salu o le tena ingo manatu ia ai o le tatu poka lame ni taia when God calls pe a wala au mai le tua ia te oi ia leo sau no le sunga le lia tu la ilo o le atua na te tapena ina o le atua na te sau mia lau malanga I le ala ia a neia wanota ia o le atu le sunga le lia wa ia wa fo isinga fa malosi mo tatou ni tai au ia ma fa pena fo yo na maua le wanoa moli tuai ia lofa anga ia I ainga wo mai masan ia mase fo yo le tato ainga o lofa fonga menita ia malanga fa lo sunga le ia o po yo tai lo sunga vai lo sunga le vai por kalame sunga mai preta ku sai fo man leva no ia e fa tava al tangata ai tali tonu le sa fa malo si le Great Commission for the Siamato for ye Calisia. On fa si tele na ye tono vanga na po ai tono ai. O le wa umale so o fa ya tu lo la to te. Al sili la mo te mi nei. O ai tono I la to e te tau mo le vanga le o tala I fina lo le tu. amen La nga tele na tusi le lima. amen Fa pe tanto o nga wenga na fa fa. hallelujah Nga wenga nga o nga wenga nga tia kono. Ke le ka ko kusilima mai le ye le se chok nga u le kala tali mai le ro mai valu no fa pusuono na ye pu fa pe o ile tato mo ile yone mo asulua ila to mantalia o ye fa to to lon swafa na yo fo na tu ye le mo ye ta o ila to fa na o le tua va nga ta o na ta o ila to talia o ia fa to lon swafa e tau ila to fa na o le tu o fesili na ye na la sunga o ai lan fa na o le tu amen ya to talia o ia e is fa maunianga kali mai lole nga ye ro mai valu o lo fa pusuono
e fa mai o mo mo mai le nganga yo tatou nganga o fa na u tatou le tu ke lo so fam singonga ai ele mfaianga nga umon fam sinonga vanga o ise mo mau al mo mau o e ma o e o talia fa tanga o e na talia Yesu Kristo e ve mali infaola sau wan mo mau mai le langi ai ma mau me sa o ka mo mau ko e te me fam sinonga ya kule mai mo mau ai o so mai mo mau o ta o fa na o le tua tali o mo mau mai le nganga yo tatou nganga o fa na o tatou le tu o man na yala na so ai lo fa po su fitu ku le mai lo ta pesa o ka o mo yo fa na o le tu fa mai a fa na o tatou le tu o suli tatou o suli fa tasi mo ke so o le me man na yala na ina fa mai ele ngata o suli fa tasi tatou mo ke so fa mai le si laina na yai ina ia ti nga fa tasi mai ma vai le ngata ia suli taua mantua o ke viso na sau ti nga lalan pa wale le tupu nga sau e oti o fa o laina o taua tanga sa fa mai le laina na ia lalo le o ta suli fa tasi mo ke viso ina ia ti nga fa tasi mai lo no winga o tanga benga e tau fo ta ti nga então ti nga ta ua e le fa pe se nga benga na na ta ua suli yang ka faule mfakakali le fio moyo Yesu praise the Lord ele o suli fatasi mo ke wiso e tau ti nga fatasi mai il fai unga la fa puna es fu male fitu na fa mai ina ia fa manu ia ina fatasi mai vai amen almana ia na ele ngata wa suli ta ua ya mese ina ia ti nga ta ua fatasi mai ole no ta inga o Yesu e fa manu ia ya te ta amen ia pe o se fa malo sile na le ni ta o le umi lo sunga ya e te tono lo ye le to fa male fa tu tanga mau fo i le fa na o le tu i la tu uma o ta lia o ia ma fa tu tu o swaf o ta to ma ta fa yo amen o le ta na yo fina ngalo le tu ta la o Yesu Kristo o ia o le alo le tu o ia na maliu to tu man malo o no ta o tanga sa o le ta le to pio no ta o so o ale va nga fo i matu ta no nga i fo yo sike e ta to assignment nga mai fa ta to nei o ta o fa no le tu e ta to assignment o ta to o e fa no mala mam so ta la pa petiso le nga pa ia fa manu ia le tu ia to o mala vam fo mo le va no le nei ta o fa fo ma ia ia le ia lo su mai le sa u da so tu nei vai no ta po kala tai le sunga vai unga mole fa malosi foi mo tatou ia le li nei tai au le ho vai fa fonga mai fa longo foi upo le to mo tatou ia o le ala na tu sala va ma le misiona fo le tatou o nanga ia ta la lei fa so o tamata ma ia pu le o tatou si manga ia ile mana o le nganga pa ia o le tua ia lo sunga vai unga ia le no nei e tu na tu lo sunga ia wa fo ia lo fanga mo e mai o si tatou wa tunu ma se fo inisio tawainga wo mai masan ia ele I fa mai ina le tapo kala me ni tae ia o le vainga mo li le nganga fa ftai le tu o le ua mai alfa tanonga no sunga mai fa ftai mo le ia no ta ua ia tai fo I le mafta mai o le nganga pa I o le ia ai fa ftai fo I le sunga o no fa no ina fo ni time ia o fai fo na tu I mai sa no ai fa tata no ai fo o tato wa o tato o fe au ia ai ni le tula ia mo li atu le nganga fa mnuia ma malu tapo inga ia te tono lo fa fo mai le sunga I sia matu to ma fe au sia matu to ma ia ma yava ia misi fo I fatua ia no fo ia fa tai la udua tatan ia pa ia fo yo le kalisia I pitoni
so e sunga ona o matua whalengang o matua malolo malo ia fele ia malfektua fo ia felila a fele fonti mo ele pa ia las le kalisia pitoni ia no fa tofi ma malu las tato kalisia fa te le lava ila tu talo ma tu tapo i le wa e malo se nanga sai e sata ata foi le o la fa tai na yo matu waina o lo fa fo me foi si matu tina so ba ya fitu fa tai le ta o tu spasia ia o na se me ai fatino a wale fa wina o tau fa ai ana dato le nga lu fa tas ya ngai le sili tai na lo ta po na yo ai ngai su to hua fa na fa tai le tu lang o ila to malama sa fa pe na lang mai ya ta a fatino le nei fa mo na ya inga fo lo to lua mo mato ai nga malama fa tai tele la ma lo tu lang mai o talo le tua ya fa mu ya to o fo mai masani o sa fo ai ya ma anga le mai fatino ino nei fa mo ya o ya o tanga cha o to manatu mai pa wa talo ya fa mu ya le tua ya to le ngal fo ina ya mato o to no le aonga le uso a nei Aoao fo isa mato ngalu fa tes ya fa mu ya le tua ya to mala o ani val au ya pe on tato fa longo le upo na po ya ve tato matanga ta o na mai lano ile loto mo wala ile o le fas pepa ai o tato o na ia le tua o fatini ia le tato fa mo ai lo fatele mo to malava nei ali I matamata ya o sa mato wa o fata si le o fa wina ya lo fatele lava mo to ia nei ngalo fo ile nganga fa fatai sunga I fa ya onga ia le sunga I pule onga ya tamai ia malu mato la mo I Wellington fa ya onga ia fa fatai tele la to la ma te nane fo ia le komiti fa foi lunga ya kilani nei ya sunga fa ya onga le pule onga ma fa ya onga umala ya ona o le avanoa o tatala o ma fa ia na maua se avanoa ma to nei ya e ui lava tatou te se la lo tatou ngalo ya tatou a fa na o le tu ya e fa te tele lava mo le nei avanoa o fa na maua ya e matou te o ngai ia le o fai wina malmanuia ia avato foi malu poenga o le ase au nanga le tau foi po se tala sa le tau tamali I lau fa fonga o tato mafuta ia malu ave fale le finangalo le tua I to finangalo ia malu ave fale o to finangalo le tura ia teton ia tato sabat vadia lo ma pe ona yaile au tu foi o le nei por kalame tato tu lunga ma fai o tato o e valau o e fai le valau le tua ya to no se fam talanga ne tu la lo sunga mai fa te le la mo ne no taua fa tai le ne no fa no ina ya o ani fo fanga I danga I duma ya tupu pe maola le ne o nanga wala fo I tau ina o le tua mo finanga te tonu la le puna le o le vai o lo tafe tu I so se ala vai ya mo o tu tulu ingo la lango lo fa pe no o tele ne o nanga fa te lava ia mo fa no ino le niva taio ia wa mai fu sinei o na fa tawa ia tata no ma tu fa fo I finanga le ia fa mo le tu ne yasu ia ono so fo Yesu amen ia pa tai lo sunga ia ia tu na tu pe le fa lo lo sunga le ia te sa ia se talo I fa mai na ile tapo kalame ni taio ma le fa no tato talo fa mai tato po kalame fa te le anta ma pa tai ma ftanga lo nganga pa ia o lo fa fio ia me se fo io lo of so soni o mato ma fo fau o mato loto mo mato nganga mato ai o o na e fato va ai la o fio la si fanga ia o mato nga lue ai fa ia se me mato te ma fa ia mato te o na ia te oi fa tai te ma o fa winda ne tal no nga ne tai ao
whaftai a te i lātou ua maua le avanoa e whafonga mai ai. Ia ala u fio i mea uma e mese le avanoa fo i o lau una nei, ma le una ia ua mawhai o tu ina mai e whatalatala no ai le tulang. Talo i lau fio, ia i pēle whaunga pa ia lau fio, so se mea mātou te whaia. Ia whaia lea ma vi inga o lau fio tama. A whai fo i ua le tala whiangai pe le tau tamari. Se whamatalanga le tua e tusa ma se au nanga nei tai au mātou te whamo lalo a ma whatu ese ia te o e whamangar mai mātou. Sauina i mātou i le toto Iesu Kiriso. Yes, malanga i alau whanau whatu tua i so stafa mātou whatonga ia te o i mantia i mātou uma i le mana o lo toto pa ia Kiriso. Io, tano lele nganga ma whamo lalo. Wala ia Iesu lo mātou li whao. Amen. 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 Tolo su Mafiti minute te aile afasfulu tau nei tono kilangi mangili sai. Ia e toi whaftai e toi tatu a inga ni tai au sili whaftai foi le tua. Ia ona lea no tau o whai foi ona a tala no mali sunga li lia au. Tu sai foi manisi o wha moe moenga sa malanga mai ai ia. Te nei ma le pulenga ia ma se foi o nisi o auna o lo mātou ngā loi. Nei foi tu o tatu o nanga. Ia mo le atule ngā whaftai tele lau sunga le lia au. Ia whamanua foi le tua i toi tali watu i nā foi tua le nei atunu o lo nopia iai. Ia whamanua le tua manga le tua ia i fōwhanga fo i nei vai aso ia maisi o le wala awina. Ia tātou whamanu losi. Ia ma tātou whaalata lata pe le tua. Ia ono swafo Iesu Kiriso. Awane ngalo ia te oe. Ia leaua tāpena mai le tofine ia lise a file mai awa. Ia pole suma fo le misionari. Ia wā tātou fonta talo le nita e au. Tātou te talo whaatasi ai mo le nupa i o le tua. Ia maa ia fo nika e au. Lau sima le lia au. O le mea e whaftai ai ia. Whaftai e lau sunga wā o whakeo le sai eisi ia ni pokalame fo e lau sunga mo le yasu. Ia pe o maua o ni oso whalava fo ia le ua o tu uala li tele o pokalame le whatatia. Ia o mai le wanoa mo le mawhenga malanga fo i masunga missionary. Vi ia le tua wā nā le matamata mai a fo i tātou wala leo ni. Ia le ua mwhaino te sa whai e toi ma. Te alo whaila i nei o uso fo i au lale ma le sunga i matou lango no. Ia te tore e futa la o teimi. Suma i lunga nei ia ma tātou e vai teimi lunga. Ia, sa mola tunu pele, me ta nei, ia, ma le sunga le li o ia VAIOUGA, Usugafono Mafiti, ma ua whātou whātu, ono Iesu Kiriso. Amene, amene, na e longo ai le tua, mata utino au, manga sala. Talumai ana fea na esa la moai ino iyo leanga talumai ana fea saotaki taotala ia Tolu